Mr. Maina omothe ndari kuo thina mugani omothe Mr. Maina ndari kuo na kugwa ri nigugete hau kabere ati niturarikirie Konza 1 2 and 3 turatirihire project icio ciothe ithatu Konza 1 2 and 3 niturikirie Daya Pwani niturikitie Boston Ridge Kisaju 1 na ngociria riu project iri itigarite ni project itago Miami kure mwana wa Matuu na ona yo nituratanya kumehinga ica ikuhi project ire tutarutite title deed nicio cie in the process na riu ino ya Miami Gardens iri tha ici turorete gutiri hatu phase 3 na tunijwe fiu dikodo utigirirwo ni project ici tukoretwo nacio Konza ne ya kuhetuka riu fiu kuhetukwo nginya ni Miami ma ethirio miroreire na etigarite kindu buroti 50 ndikwetekera uhetukirwo ni project ino koguo thiini wa buroti icio itigarite 50 ni ngwenda ugie na mweke wa kuigirira onoko ni deposit ya shiringi 50,000 ici ingiri ni turakwo ihinda ria mieri 3 nigetha ukorwo kire na actually ni muongerirwo mweri umwe ni Mr. Maina akiuga murehe na mieri 4 koguo ikoro vio ni urenda kuigithia thiini wa Miami Gardens tundu Konza ni irathirire na vio ni urona ni uguhetukirwo itigarite buroti 50 koguo ihenya riaku ni riguguteithia kuhota kugia na gaburoti kamwe kuria Matuu Miami Gardens haria Kiseuni na of course ni gukora kwa children's home na ni ano intro last time twirega koguo no wega uke ono gikorwo ri na he murato mwe witu pole nene muno makiria mwandu aria marari neighbor a children's home aria magurire me neighbor children's home he kaundu kamunyitite ni umwe aria magurite hau na ni arari in fact okay na mbiririe gwaka immediately tondu muthuri wake ni arwarire na kuria ndari Kenya South Africa muthuri wake ni arwarire na kuu na arona no amure no muthamirie Kenya mwakire na kuu tondu kwikina korugari keho na muthuri ucio ni acokire aratutiga koguo nginyie pole citu muno makiria ona on behalf ya kambuni ya Maryland na on behalf ya Mr. Maina mutumia ucio ni arahurire thimu na ranjira muthuri wake ni aratutigire na tugagikinyia pole citu ni umwe wa andu aria maigithitie kuria Miami Gardens na mwa wale maratanyite gwaka immediately ni koguo ngagwicia ndu maigire ngiuga last time ngire toina Pastor Garoye ni maigire ngiuga ni aroka gwaka immediately muthuri ucio ni aratutigire na tugagikinya pole citu kuri family yao marogia na thayo mahinda-ini maya magatigitwo ni muthuri wake poleni sana koguo kou Miami Gardens gutigarite buroti 50 wiko no wende mafu gwenda uke inbox tha ici na inbox iri okuthira ni namba ino ya 0720 Kenya Berlina yakwa 0798008008 iyo ni namba yakwa kana ya Mr. Maina 0720203721 inbox ina beyo nigetha wikirio mafutha ici na horo cio korori mwega inbox ina ba icio cieri iri guikiria mafu mbere gutanathira Miami Gardens na nigetha horo cio tukorwo tukiurikiriria Miami kwina mai na kwina thitima na ni kuraikaro in fact mugundo uyu wi shopping center ine ya Kiseuni koguo ni thutha wa shopping center hena kanitha wi hau wa Redeemed Gospel wina hena dispensary hau hena shukuru wa high school wi hau na ri shopping center koguo twi thutha wa shopping center ni mugunda mwega muno wa kuigithia na of course hena shopping center ge within kido 6.5 kilometers kuma hau hena shopping center getagwo Kaewa na ni kundu kwega kwa kwe especially ona ikoni wenda gwakira muciari kundu kutari na heho koko ni kundu guthaka muno makiria ungehota gukana wigithia koguo hura na beo kana inbox wikirio mafu 0798008008 kana 0720203721 orosho koro uri mwega twina Kenya Movies Channel negurire movie iri aturoigite ne turarekereria riu mahinda ne makinyire tondu kiumia giukite niguo tuko tukirekereria episode 1 kiumia giukite niguo tuko tukirekereria episode 1 na gwenda uigire na link ino uguikirio haha na link ino waikirio haha igugutwara imwe kwa imwe nginya thiini wa channel weyo iretwo Kenya Movies Channel koguo igiago gutwara we mwenyewe no uthie YouTube wandike hau iguru Kenya Movies Channel niguo gutwara thiini wa channel weyo make sure no wa subscribe thiini wa channel weyo
na biomwa wale makamukira notification ya riria movie ici gukorwo igikirwo kiumia giokite niguo turekira episode 1 iria yetereirwo muno makiria iraingira kuri YouTube kiumia giokite ndikwado hetukirirwo ni mweke ucio koguo make sure no waingira no tigirire no wa subscribe nigetha horo ucio korwo uri mwega koguo ingira kwi YouTube uthie click wandike Kenya Movies Channel na make sure no wa ndukaume uta subscribe ite ni ugwati tondu wahota kuhetukirirwo ni thenema iyo kiingira ku ona we rero rira guku gwa Barothi wa Thayo TV make sure no wa subscribe guku gwa Barothi wa Thayo TV tondu maundu ta mayo ngithomithirio ku maundu ta mayo ngimonera ku na njokie ngamu kuri andu acio marerutire kuriha ni kuga ni mieri ina irihetwo by the mieri ina menya turakoragwo na ithaa rimwe ria Reverend Kefas andu mokite merutire individually mundu akoiga Barothi ni ndarugamire ona ni mweri ungi Reverend yahunjie mathaa me mundu arahutio riake mundu arahutio riake na nguci ni maigua na mathaa meri he kindu no ahota gutuika wega no ahota kuipwo wega tondu ko turengeire haithaa rimwe ri ndigweci he undu nginyitire koguo ri ona we hau no wende kwirutira mweri waku ri uguko inbox yakwa ya 0798008008 0798008008 ojere ni ukwenda kuriha mweri umwe na ono ngeigwo kuriha mwaka ukire andu haha marenda andu matuike ikundi koguo ni ugutwira so far hena andu ana merutire umwe akerutira mieri iri na ngeri makerutira mweri na no tugithiite wako hena mieri na tugukorwo tukihunja haha mathaa meri hata ina pressure wow ndio imagine tugikava topic ita ya Soltaire ya iroto ramaririkania wa rufiria akiri hotora ingira indi hotora ingira ndigire one maundu mari ikomi tutarorire bari hena maundu ikomi tarorete mara mahoya na ha irija ri he maundu manana ufatie kumenya atuma mahoya maku meke ati no tukiri guku Thursday tigo kugime ngire ndo ni mathaa meri iga tukuma surprise yo utona to Thursday mo utona hindi gia hao kiria that is it koguo ri we ikara we na wikare we igwete to no tukihindo ri othe no tukahigo ciothe edi Eunice macerita makari imagine hindi aroka ai uri kwa jori ukaga kinyaga tene niki tondu ukorete mathaa meri uri abia mathirite ni murasi ndugitaririe Eunice etrisi mwere ure gugati weka kinyaga tene na nguciri Reverend kia turikaga ri that's day turi abagia 12 on the dot ikugu kire turikaga uri kinya mbere hanini gato preparation to shelithageria guthondeka kiria thumbnail na kiri tugatuika tene tukambiriria 12 on the dot kogo tumere ru that ta sharp nigetha we nawe uka make sure that thite gikinya ugu wi hamwe na ithwi so thank you so much na murathimo muno makire ntumwendete muno na ndiga nitungionio kuria Balozi Ridge ni twatigitie buroti 4 Balozi Ridge haria gitengera ni jo producer no kuhia ta ina information tondu machine ya huthira ni tofauti no hena buroti nyitigarite haria gitengera mundu retha handu angiseto handu hega we hatari na ithi tuturendia 2.6 mita magana matatu kuma highway ni ndagika 10 kuma Kitengela town kundu kurakura kundu andu maraka kwa guikara hena mukawi hau munene muno handu we hega mita magana matatu kuma highway ya Namanga kilomita 3 kuma KAG University ndagika 10 kuma Kitengela town handu ngiaka muci waku wa guikara na weturire handu ngiaka muci waku wa retire wewe murimo no wicirie gwaka kamuci ugiuka kore handu we hega hatigarite buroti nya peke yake itiri ihenya tondu naho ni handu hakuru uguo na igwa tibesa nini na inclusive of title deed thogoro cio 2.6 no ngekigura cash ni 2.4 no igagukwira atiriri ha ne hoto heanagira buroti free ya kuria Diapwani area na title yao tutira gwitia cost ya transfer na Gitengera niyo no akiona Gitengera ni kurite na wetoka haha ni ukwenda kia kimwe geicio na imagine deposit ngiri 750 icio igitwa kwa ihinda ria mwaka mugimo urihio kahora na igwa title tayari urihio kahora koguo uka inbox ya Balozi Ridge uka inbox ya 0798
008 008 0798 008 008 kana 0720 203 721 no ngenda tutware mundu waku one ni hahau ni tukumutwara na nginya tunguri raji tutigitwara guothe we coke by the way agaraji so thank you so much.